Yesus kasasane kono ay sokoliwa sinandunda kadang puto Yesus masoliho ay sokoliwa sinandunda kadang puto Yesus masoliho kadang puto sa di Yesus. Senang hari Sabat kumadati dan sanan. Puji Tuhan tu kanu toko kagud patilam buset kasisan da sumbayang kasuaban da bayno. Toko po katilam bus sumaya dilat panambarasanom misisa toko po di isuang sambayang. Kinarahingan di asundu isuang kerajaan sorga. Konsi kau tu kasuaban da Sabat iti kanu kague haid kapagiampay maya do kaisisan dat sambayang kasuaban iti. Ikalan sanan dat lumis piramutan dahay gisombot sinondot dahi tomodon it ay bulayan dahay da kasuaban da bayno. Paingka nagi at panonorimo dahay ti pelajaran nga miampay da ginawod siriba paingukap gisombot iri na pangakanud manahako isa kagut panimbanan kamugoton dat katumbayaan dahay gumirat kumadiha. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mabarsakod asanang kasuaban da insan po kumadati insanan. Puji Tuhan tu nakasuang takonod mantad da tadaw Sabat di kanihab po. Ikalan sanan dat asanong da piramutan da titid kasuaban da bayno. Tu di kasodop asanongot piramutan da lotirik matay patay. Ikalan sanan da gisam da kasuaban bayno nga alumisad piramutan dati. Paingka ni kadawd isuang dat kalidasan toko. Kasuaban na po bayno nga tulo na po panambarasan dati nga sayrad o simbayan tindalanon ko. Iso na pohot kapurimanan da mintalang sayrad o simbayan at tindalanon da kaposian dati nga nunuhod kayud kapurimanan haranang ku dat okon nagid ogirot kumakinurhingan toy ko miagalidit mumbal nadid tumalup talup ako tumbayaan kumakinurhingan. Toy ko hali piad ay sumonong sanong kaposyon nga inapohi panumbayaan kumakinurhinganom. Ito'y mito patilambos sa miagalid ni. Puji Tuhan tu tumbayaan ako dat sayra na pod ang simbayan to ko isuang nga tindalanon kaposyon nga okon nako patilambos takod ogirat kumakinurhingan nga okon nagid aparagat toko dat ay isuang got pananudan dati kaisisaan dati kumakinurhingan. Iri no barih ki kada na dati may paswayo tilambusan dahit patilambus da ogirot okon nagi dat aparagat ta isuang got pelayanan kumakinurhingan. Ngamulay mo ti dito hotet otopot kan iode ka. Umbalan da dati mamumuri mo nam akukura dit apo haro hiti kamondat COVID hapodom siam ititimpudan do. Paingkura kapurimanan do kayo. Iyo kayo lah. Iyo kayum iyo ho. Iyo di kamayan dat sampari-pari takano matitid mila mamurimon nga ino pa idho kapurimanan dat montok iyo ho nga miagalid dit
Saira na pod ginumuli da may sambayang dat secara bersemuka imilah taka rumikot ti walay sambayang nga purimanan metiit kinalintuhunon, kinakurangan ni dit kaparagaton dot jemaat. Kuri kana ka akuri kurang, um, ila tanganak dati nga lebih kurang itu deh. Det piro na gyud linaid somok kodid, somok-somok ka 2 taon somok-somok ka 2 taon dot ay ya somok-somok ka 2 taon, 2 na man ku taon dot yati na po nga puang takot ti karikatan na may sambayang. Paindalan ni head 10 hari berdoa Senin naru di Minggu bay no. Um, apakah kaimpunit pelajaran nga harana nga iti puji-pujian, manuhu kadi tanganak nga ay sadimoy, ay samoy nakuroh, namatudi naubas. Manuhu kadi kagumuan nga miagalidit iya nga magikukuad at tingayaman, magikukuh dat nugi ako puriman ti dihay. Orohian orohian to kadad harohit kasukarilawanan dan kasukarilawan nudi tongon kasukarilawanan wanita, lelaki na po nga kasukarilawanan. Jadi tando nuno, nati kah tu saudari harap orohi lempuon. Jadi nga andadan nuno pa itedi ay so itu yadi. Manuhu ko nga ay salan, ako manuhu nga ayso, manuhu ko di tanganganak nga ayso moy. Kasukarilawati, kasukarilawati kasukarilawanan no kusayla. Atumbayan ako dat idohod purimanan la miagalidit kita di numanto ko indungo boh, di ayun ihargai tindungan di ayunan. Ya didit kita dibuai kadi da malayo la. Ya dit numanto ko sisioho dat gisambu inapay kapurimanan dat sukarela, katama, nga ayso tay ko mila nakamandat akuri na ipagilitan iti jemaat nalihuan ko pengkura diri ti ading simbayan matudi. Atumbayan ako dat sakira piad kabaktian da ikaluarga nga itinepot kantakan kapurimanan iti kabaktian nga orohian to kadit aruhay ngay sikap kabaktian nakatalib. Mila na po akan ka iaot bertugas haro hiti di ilo na daw kapurimanan ako na kailo daw kayo. Sadi na kailod ay pemulangadon nga di mo'y sambayang nga tok kumarasak ko di nga puji-pujian, rumikot nga pukulapan po nga hinongay na diri gereja. Dahulu dahulu nagiti darating digi pukul 10 nga mamiraw nagi ya iti na ngay at kantakan ka kaindalanon to ket isuang dat ay pananudan kumakin orengan dan timpubay no. Ay ikatumbayaan to kod sayra na pod simbayan ako pa siya dati nga ako napakakalihukin sayra simbayan ako pa siya nga iri na kapurimandat
nu kadidan tongol ulun da boros iti napapamagunan nga iyaw sangan no. Soyrad ori kotot kabolingkahangan da komposyon, hiri na gid osorow tako na kinorohingan. Iho nga iyod kayo ko iyod di ka. Soyrad oinggorit pod isuang posyonom momolohow nagi kinorohingan da sumambayang, isuang sambayang. Kopomolohow nga tako na dit pemimpin-pemimpin gereja, pastor da rumikot may panambayang. Iyod di doho kapurimanan. Iyod di ho kumangku. Ikalansanan dat kada ko da umit to miagalid di. Manta ko no pati nga nuno na po kantakan nga inapohit koin samakan dati kumakinorahingan nga ada kasimban. Nga iti no bagyatit kolomokon dati sebagai tulun harohi kapurimanan da miagalid di. Iyod di mari inapohi sakit kopiyod idohok opurimanan da hilo nga akaw pud boh. Kaylo kadid patut to iyati kano nga hari timpud-timpud akaw pud nga sayra na pod ori katandot kasusan na komposyon tok ayso na pakayaan dat rumikat ka sa hari na pa kumakinorohingan sumambayang. Asano nga bari dat sarahan tu ganda rumikat nagi kumaragan memang kinorohingan ri kotan nati nga napadaet asan ang ditampinay nga isuang nga kasusan kabolingkahangan na komposyon ko osano nga komposyon dati nga hiri kasari to kay dad rumikat kumakinorohingan. Ipiyahit hal-hal soro koro-koro nga hari ginhawa dati papasuko kumakinorohingan. Ata kay insalawon dat nakuro tu ilo na pot kasusan kabolingkahangan komposyon nga katumbayaan na pa dati ay pabanaron da kinorohingan diizinkan Tuhan dat tumalibot id komposyon dati nakuro tu kaubasanan to kano pagya nga haro na po kabolingkahangan na komposyon nga kasaraw to kinorohingan. Komo na po iyati iot magangat manuh da papatalib papawaya dit kasusanid di tu moy dat osamok kasari to kumakinorohingan. Kagalagali dit iyo didihot awayaan nilo boh. Nga hali pa miagalid di ato ko nag-iinsalawon dat ay iragon nga akong balot mangada dati dat mumbal na mamaratu mangimbaya to komposyon dati. Iso na pohot kito datid isuang ka komposyon doning gorit right ko waya da komposyon nga iayub. Kuno man gulyo ilot pengkurot karalanan di ayub napilalan na dati nga sayra na pod nakawaya isyo kantakan no miagalid di nailaan datid napohit katumbayaan kagiroton pononudan di ayub nga amo na guyo pati lambus kasari siyad o girot kumakinorohingan. Ilo na papakito dat ay iso kapagalan da paingkukuro dat iman karohanian dati sebagai pananu da kinorohingan di pati lambus o girot isuang ganun no pakantakan. Iso na pamantad dit kaubasanan di ayub sayra dot ay inapainoratan nga miagal ko papaharo no pakaramayan ni tanganak hopod tulun tanak disyo papaharo no pakaramayan do miagal ko bayno tadaw da suab papaharo na ayub bot korban nu tamodon
kanu po siyem, sigog kai det ilo na pot ipagilitan let tanganak ko nga naka nakaboras dit sonong toy ko patut haro pelanggaran di olo ka. Jadi iri hikaw basanan di siyo. Iati nga milay bod iyo di mo. Iso na pohot dati det milok pendalanan miagali di ayub nga iti persembahan. Miagal ko persembahan terima kasih nga iso ni kadaw bahagian det ay korban di mila dati temodan dati pubay na. Manahak ta ka persembahan terima kasih mongonsikaw det pimpinan da kinarahingan haran nagi kaguhit nu giati kamuan da persembahan penyangkalan diri. Nolihuan kuno mo tidi kamuan da persembahan penyangkalan diri ay. Kagu nga miagali haro pa kadhirid sampul persembahan. Sampul persembahan nga laid. Laid nod anakan hitino padahem laid nod aiso. Sampul persembahan sendiri sampul lah. Pakan tadi nakonged dilad ni paganod hilam misyon ki. Haro pa kadti persembahan penyangkalan diri. Nu giati hoy nolihuan ko. Nolihuan na dit penyangkalan diri. Ino pa yung asaro kasari ino hit persembahan terima kasih. Jadi mila tokod onun da iso ko basanan dat iti piarait ko nga persembahan nga ilo na bagyalat di ayub ko basanan nilo antakan dit timpu dat kapasian di siya. Hingga din nailan dati dat sinumah kiti siya. Kai pod ay kahai pa'y kahaharan di siya. Kahai pa'y tanganak kot napatay. Sumakit pa di kago. Hanahanam tangkiadan di sawo. Suhon nga ino matay. Nga ino pa'y katumbayaan di siya ogirot kumakin rohingan. Haran na ikaboros at ato kono ko korikot tilem ya gali iman di ayub ka. Nakura tu amu. Tu ato ko gya rumikot. Ato ko iyo di agat tulot kaindalanan do ko posien di siya. Opurimanan to kod iati na po nga nakanud korikot tidit iman di siya. Pengkuro ko korikot kamu. Kano ko rumikot tit iman na miagal di siya kamu. Iho nga ako'y magakon. Ako ni ko korikot tiri bo nga opurimanan to kod yudit ato ko korikot bo. Ngamilay marumikot. Tapot kapyo. Ino pwede ko nihab nga. Nunu nagyam karatu na dati. Ilo nagyit pangakan-ngakan. Aratu to ko nagyayati bo. Nga ako ni mako adami lang mundar nga. Iso na ti ginawad. Ay itu dia. Harohit. Ino pa'y pamalapis to nga. Itu dia. Kabo. Itu si Ayub ka. Karait ako na pasal Yesus nga. Mimbulay ni simbarat. Itu Yesus kakago. Hiri no matiit. Ilo na momonsay datid ayso indohit. Monopot ay say kasungguhan. Iswanggot. Ay kaparagaton nati. Haro iso ot nawayaan dot. Ay sangulo not urang puti bolo bo. Atumbay ano kun no kailah ko. Kumbal ko korangotit. Nawayaan ti sangulo not pengusaha. Hilo nagidi kinintalangan dit sindingot apabila damai perjalananku. Iswanget LPMI 184. Koki kitanan na pulot waya kaposien di siya nga harohi kainso samok kila na wayan di ayub. Haro sangulo not kusay pinungaranan da
Horatio. Isiyah na pati nga nasusuh di 20 hari bulan 10 tahun 28, 1828 mangko dahilad New York. Di siya na pod ay buru-buruan nga sangulo na business, pangusaha. Hara sangulo na sawa di siya, sangulo na pinungaranan da Ana, harat ay apat at tanak siya tandu, sangulo na tanak na kusay. Antakan na po di taon 1860-an nga iti na pa kamondat Horatio iti na po kaluwarga di siya nga ay isa o kaluwarga dit nugay kamonta kadti ipagilitan di tulundot terpandang kana pati nga imilo na dati kamondat terhormat iki haro-haro nam kiharo na boriti di mo kiharo hisio nga hali piah dat ikamoyan dat kiharo kaya nga ino pa'y kaparagatan di sid isuang nga pelayanan nga ay patilambus kasari bahkan aktif ilod isuang gat pelayanan gereja. Ay panumbayaan te ko ino pa'y pananudan hugama na pa siya ti nga Presbyterian. Susah mo ma-write. Insan ta daw ino po hi kaluwarga di nga ay nakawayad iso ot kayhadan. Hinggod antakan na po di taon 1870 ino pa'y tanak dilod kusay. Sangulo ni tanak kusay sira kiumurot 4 taon nga tinumangkiad non tokot demam berdarah. Nu giatit kamun demam berdarah iti denggi kati. Denggi, demam berdarah. Iri na dihi na kahaluhid di tanak dilo da kusay. Kiumur 4 taon. Apo natanop ko hit kapurimanan dat ay natagakan di tanak ko kusay. Kori katay na kagud bencana alam kinainon dilo. Minagalab. Gisambot o insanan na pa'y kahaharan di Horatio hiti nga napunso. Nahi. Isiya na pa di nga di istiharkan bankrupt. Nabingkarap. Sayra dot nakatalib iti kamoyon dot minagalab. Horatio na pa di nga minumbal da kagud mundar mantad didit ay perusahaan daw. Miyampay do manguhup nagi siya di tulun-tulun ay sungkad-tukad ngay ihirid iyolo ngay. Hali piad oyo na pod ay nakawaya teko nakampad dit minagalab tagayod di. Sayra na po di dat mumbalumba lakagud tumuatan duli perusahaan di siya. Haro dihot ginawa di siya magangat ti keluarga daw mimpanaw. Miyampay tamodon dat ay ikamoyan takod no gertiad di. May papasanang-sanang ka ginawa. Malanchong. Antakan na pa di nga antakan di taon 73 karangaw isiyad haro sangulo na tambalot daw panagid Inggiris dot papaharod pagitimung-timungan iti panginjil ngahi. Agayo ginaw di Horatio da may ampay. Miyampay nagi dat
magang ati siya dit keluarga daw, um, ay moy among idit pagirurubaan idi, mikuha na gid mimpanaw dat papasanang-sanang nga ginawa mo siya. Takura diti ito magkakboras ko hoy. Um, Sayran na ri katatimpo, isiyo karuhang it apata tanak daw tandu minamanaw. Nga sayran no karikat dahirid kapal sakayon, kapal laut. Katari mo hisiyod isa kapamalahawan dat it amil tangkiadan, urusan idit bisnes daw. Jadi ina padihit kaputusan delo nga magulo ko na pamamanaw, sumuhot ako kadi Horatio. Jadi ina padi karuhang daw, it apa tatulun dat tanak daw tandu nga minagulo. Antakan da isu ang tindalanon, 22 hari bulan 11 tahun 73, ina padihi kapal sinakay dielo pinungaranan dat ay kapal Vail du Havre nga nokopi gugu di kapal let besi de Inggris. Pinungaranan dat The Lock En. Ay alaid. Lebih kurang got hopodom 2 menit. Ina padihi kapal sinakay di karuhang di Horatio hidi nga ay nololob. Tenggelam. Karam. Sa ginumud 200 200 panumpang pensuang ned apat tatanak di Horatio dat ay nolondod dat antakan idi. Dadamet tet lumonda di kapal. Ina pay karuhang di Horatio nga minumbali dad mamagawoy di tanak daw. Harasang ulo na tanak daw nano daw minamagampot nga ay ino po hit rasuk ikain nga sayra no panumandi siya pususo nga nahurak ino po di tanak idi nga ay adi siya nano da minamusos. Itanak isid isuay haray da kaguhit no koy humidit miloman bangkaro nga nagaya titit suway bagya ti kanta kanti bo. Sayra no pod ay miagal ko montutud to ko. Montutud ka daw nga iya dihi. Tutudan no na pom asado pemantadi ditulat no ihirid tisan. Asanang pananorob. Minsa samok na gid dit tulat no mumbalo mimbariyo ditit tapoy. Ini kamanda iya di binsusuhon. Iti dua tulun nakano da tinumahid kago sangulo nit ay menyelamat sangulo na kusay nga ikadaw himinay pamagampot pinanalamat di lodi nga ahuyan na matugya gisambot oyo no padi no tonob mantadidit kantakan idi. Jadi ino po'y nasalamat dahiri nga ipay karuhang di siyo ana. Sayra no pod ay nasalamat ti ana nga nakaboras no mati siyo dat kano po siyo minanha ka kinarahingan dohod apa tatanak ko tandu nga don no podihom ilo no patanakku nga nongoy kagus siyo nga tumbayan ako insan ta daw oratian ko im nakurati kadi ana.
hardi sangulunot nakarangod boras si anah da miagalid di. Ngoyo na dit sangulunot nakarangaw di anah minaboras subuanahi. Ano po siyo nga ay iya na po nga nasalamat tu haro tamodon da kinorohingan kumadia ka. Ino po di kapurimanan da hiridi nga kano po did anah da mamurimon nga ay oruhay toko o sanang tako dot mangonsikaw kuma kinorohingan antakan da isuang dot kasanangon da kaposiyon. Nga iyati na po kalihu tako kinorohingan asiw ato ko kalihud idit agat apangkal takod mangonsikaw kuma kinorohingan antakan dot tapoti gyagi hingga ta sanang mangonsikaw asanang kaposiyon no ka antakan dit aynggorit. Aynggorit mo ti sayra na pod aynggorit kada borosad aynggorit. Miagal doho dit hari hari nu diminikoninggaw hari Selasa ka hari Rabu. Koje meeting gindo korita koje meeting gindo korita nga sudah pundo minandad dot gisang pukul 1 mantad dot kasuabon pukul 10 maganda didit mamagayat tu pakigayatanku di muli. Pukul 2 na mangkub kapanaw na gid kapiyo. Korikot to iti walay nga opi opi 2 na di ginawa kod ay mangonsikaw ti kapaingko mangonsikaw to di ti kaamo ka ginawa ko to ilo ni kamandot asanang ta kay mangonsikaw antakan dot asanang nga tindalanon kaposiyon. Nga sayra na pod isua nga kabalingkahangan nga mimbulahay ay mangonsikaw to diti kaamo ka ginawa ko nga paingkurop ya nga onsikaw bakasari na karikatid iwalay nga nakatamo di 200 at pinangalo sidi minamagayat. Onsikaw po bakasari bogi. Onsikaw ta kay ito ay timpu dodondo nga ay ino pa'y konsikahan kape dati ti nga kahobo tako po bo mamuhobo paimpasih tako po kano tako pod mangintanggot ralan kaposiyan dati osomok tako kuma kinorohingan kamo. Kano po mamurimon iti kataadan da kaposiyon miampayad karuhang tangana. Kano po mangkanda takano ilo nga nakonsikahan tako lobo nga aynggorit no ti gyad right ta po ko ralan kaposiyan aynggorit no ti ako tumbayan na ipagilitan no po dati tihom ayso nakawayad hanhanom miagalil na nawayaan di Horatio. Kontok kod isang masaala apo alaid nga imbulay kago ti so, apo alaid nga imbulay kago ti so. To iri ni kumundot palad ka nuno po paindalanon na kayo. Nuno pohot onsikaw ko patay kinorohingan tay ko patilambus ko pod agirat kuma kinorohingan sayra kawaya dot kaantakan no miagalilot di Horatio. Nga puji Tuhan ipagilitan dati do bayno haro pi nakawaya dot kagalagalilan nawayaan di Nabi Ayub kagalagalan nawayaan di Horatio nga iya kayo no po patilambus kawid agirot isiriba dot pangintangan ng pananudan kuma kinorohingan. Kapag yampay ta kapag kasuabon na bayno nga papakitad ino pahit
katumbayaan pananudanem kalansanan da ko kumakinorohingan nga amo natagak. Paingkuro di kinatutukan di Horatio. Siam tadaw mantadit ay kanta-kandot kinatangkiadan di apat tatanak isiyo tandu, papakirim na di pesanan it karuhang isiyo, kana po di boros dit karuhang daw nga, iyoho na po dit nga o sangulunan ako, iyoho no matiot ay nakatindal mantadidit ay kanta kanidi, o nunuh nunuh pumadi paburuan kuti kaddi saudaw. Sairan na mo di Horatio hit kanta kanidi hom o sikap di siyad sinumuhot kagud minedhilon nong giris minay rapo di saudaw. Miyampay dot ay sinumakay kagud a kapal minagindalan ni siyam i saudaw katalib na diddit ay kinapilanggaran di kapal dit isinakay dis karuhang daw itanganak daw di gulo. Boros na pa diddit it garibar nga hitih mati kinayanan niddit kamalangan iddi ka kinantakan. Tatuong na padihom adi Horatio kodop mamuhondom idit nawayaan daw ikinatangkiadan dit tanganak daw. 5 tanak angay hino i-business perniagaan di siyo nga nabingkarap halipiad mumba lakagud gumuli kago mintalang kago mingkakat kago. Dadamot ta isuang tindalan dat paulian nga napadihit numan di siyo paburu dahiri nga hilo na did ilo na pasinding dat apabila damay perjalananku muka surat hatus 84 iso 84 nga numan di siyo won sayo. Pamuhandaman no pasiyad antakan di nga kahom hal ini baik hal ini baik kehendak Tuhan terjadilah. Tinupot kantakan tinga osonong ikorohian da kinorohingan katumboyo no kasyo. Tuk isaydi manud harohot silakan isuang keposiyon gi nga katumbayaan tokod nununo patit awayaan datid isuang keposiyon nga diizinkan Tuhan. Pabanaron da kinorohingan da tumalib isuang da keposiyon dati. Doho na po katumbayaan nga awayaan no pagiri nga akitay kinorohingan dat oit no. Yadi. Tu boros sa pagyadi nga ay papalaga sa kinorohingan dia sayra na pod ay magindalan kan ralan keposiyon ino pay pagumbalan nga ay pagumbalan no kaubasan kadigi. Gisambot sakira na pod hari pagumbalan da agat nga uhupan kay kinorohingan gisambot iya na po nga kano ko maya manalibamban idit ay kantakan da angagat. Jadi katumbayaan ta kono pohom kawaya kapagidi nga okitay kinorohingan dat iya na po nga koit. Puji Tuhan tu onuan ta kinorohingan da katumbayaan da miagalid Kadi pong sasamod iso na pong sasamod nga atopot iti yahay. Sakira na pod awayaan no pagiri diizinkan Tuhan kamoy na pa nga oit no. Nga no kadit iati na min ratu-ratu kuno koit iti agat to kapiyo ka. Katalib pagid ikaposiyon dati nga okitay kinorohingan dat koit to koy miagal na dit moy tokod isaot koyonon. Kumoy kano nga moy to kono po bo kadit balot mong isasamod moy to kono po ka.
Aku koit kanu nga, koit kaindo kakinarahingan pawayaon no po siya. Yesus ka daw nga iadih matin iadihi, sayra na pod karikot ket hiritaman Getsemani no kadi Jesus. Milon na pod daytohanom polog milon na podam pologosan na palat kabalingkahangan da tumalib itagwangan ko kasyo nga kasilini karahiano ka. Paingkata ko nagibo, agat ta purimanan dati nga, "Ay lani kinarahingan iyati na pom koit kamo." Kawaya kapagi miyagalidi nga oit no, okite kinarahingan da oit no. Um, pagihumo pangaran ge, idi Soilin Sarun det awayaan apoy lanom koit akuyo ge. I awayaan di Tony Madili apoy lanom koit akuyo. Doho da awayaan nga apo ay lanam koit ti songi lumbat nga aylan da kinarahingan dat tikid-tikid dati pananod da kinarahingan hinggay oit dati hinggay amo. Umdahan na papanumbayanam kawaya kapag idi kanta kanidi nga ohit nuit kita kinarahingan. Nga akon ko sa mata-matad ohit no, kawaya ta kaddi moy dat mila ta ka minsamak makinarahingan. Tumbayan ako iya dini ka daw ri. Oh, pawayaan ni Milbon miyon dati atid minsadu-sadu ni siyam kain samakdan ni siya kinarahingan kawaya. Irning matukdi kakuaan dat iti panasakit nga iya di sumano mo gi. Isay na kaylo mantad ko haratam parurul dati iri na gid ogirat ako kumakinarahingan. Ayso na pot kadi pangisasamo di makadaw gi. Ayso na pot tam parurul dati nga ay ilanom ko ngay tako pakasambayang. Ailanom ogirat ka kumakinarahingan nga mantad da harat tarul dati tadawadaw to kakano sumuko kumakinarahingan. Nga akondaan da ka iri tamodon bo ki. Iri na gid nuno na pakantakan awayaan iswangget osonong kainggaritan olidas ka amo moydad iyati na po nga osomok kumakinarahingan. Ilo dahit I will go dati. Jadi ino padihit it is well the will of God be done ka nga may nadi uludo kasili nadi lasindinggat apabila damay perjalananku. Ino padihit ilayuk kidi nga numandi tambalut ti Horatio ponda numandi siya wonsoyo. Ilo na dilat sindingon dati pubay no. Paingkuran ang kuot kinasunsudan di Horatio, iswang ko pa siyan daw. Tumanod da pod panulis nga nakano pa di kago ilad talutulo na tanak. Nakatilang busi pala yan di siyo. Hali piyad haro na kanta-kanta takurid iswang gereja. Gisambo isino po nga ha otori mo hidit anggota jemaat ka daw. Aray kabalingkahangan nga moy na pod atarang kapihom umbalan ko magihumla. Iswanggat Google ki. Mano po tulisad kisah di sebalik apabila damay perjalanan ko mintalang na ngaylo. Jadi ilo na padi ayat tet anuan datin kasuabon na bay no iswanggat Ayub dua na padam talu ayat ko hopod. Kano pod hiti mantad ko isiyo na po nga koylo doralando ko posiyon ku. Mano kuno po siyo tes pawo nga min bulayo ko miagal amas. Tes pawo har na po tes pawo nga iyati na po nga timbul seperti emas mimbulay toko.
okon ko osorob miagalo kantalan nga humampong kantalan nga humampong ibong ngon pala sa dalawaig sakirano po kain kawaya kaindalan to ko ralandet ko po siyan dit oruntuk apagon apangkal nga mahadad iyati na po miagali na roy tandi ayob aku akan timbul seperti emas. Agat mo ti lo, asan nangi moboras saira na pod awayaan dati hilo nad apurimanan to kod tokay. Iya ti kapi pamati ka. Iti kalidasan dati, o lidas to kod dondo. Aroy timpud-timpud miagali ondos-ondos ibo. Iyoho na pod ori katano ko panasakit paingkuroh piya nga ako na moy bomoh ka. Hari hari mo ti tiya di kapurimanan tiya di. Sairad ori katan ko piya ko panasakit tok osarongay mo ti rimmoy. Tok okon pondod ikuo mo ti nakalingas ikuo ka nga acabar na mo ti iya dit guyo-guyo katumbayan mo. Jadi kada to kono dot boros na tomod nga umbalan to kono dot kawaya na pon nunuhot kanta-kanta komposisyon nga ay iyati na pon patilambus to kod mumbalo gumirot. Tu ilo na dahit pinokito dot tulun-tulun di nakatalib miagal nagikadaw di Ayub sendiri. Jadi paingkuroh piahat tindalanan ko pasian dati nga agat painggorit kasinduol umbalan to kono dad manungkamang to kono pa to kono pa katangkus nakapanaw manungkamang to koy dot rumikot kumakinorohingan. Paingkuro na po hakantakan nga irih na dahit sakirad awyuhan, asapan, sakirad gayaton pagakod nga rumikot kasari to koy kumakinorohingan. Atumbayan to ko dot ino pa'y panguhupan da kinorohingan nga hara kasari montok di tulun-tulun dot ay sumuan di kasari minsan mo kasari kumakinorohingan. Pohitian to kana ti pelajaran dat kasuabo na bay no? Ay siyaw to alay di kasari ay nakalabi 30 menit. Mogisusuay atau purimana Toririmo Gatosindua Kadakoto Haro isondiho Haro sondiho No gitambalu Yesus kasasari korongo momoduli Ay suko ira sinunong ng kadakoto Yesus masondiho. Ano misisa to kod suang samayang. Kinorohingan isong kadyan sorga kung sikaw dot napupusan na kadaw ti kay si sanday kasuabo na bay no maya dot sambayang iti. Nuno na pahit nagulang patandahay naroy tandahay naway andahay dit isuang panambarasan nga mahada kano dot papaisamok papagirot papaturidong pakago katumaya andahay rumikot minsan mo gumirot kumadya. Ipagilitan dahay o gumuot nawaya andahay di nakatalib nagyahay kayo lahom paingkukuro at asunsudan dahay paingkuro katutukon indalanan na kapasiyan ditit rumikot nga
tumbay anihay hara kasari a panghakan no, hara kasari pangintangan no kumadahay. Gisambon no pay awayan dahay di nga akon ko mumunsay dahay katangkid man ta di panumbayan kumadia nga papansamak na gidahay kumadia Tuhan. Halip ya may galidi nga hara timpu-timpu dahay isuang koratuon, may nayhay ampunay, tarimo yahay dot gumuli kagum gumirat kumadia. Tinasambayang dahay, mandahay parikata kumadia isuang ngaran Yesus. Amen. Oke, kaun sikaw mantadot kinapagyampayan dati, sonong tadaw sabat o kapisanangan dot tumano da kabaktian dot sabat tabay no. Korikot tokod iwalay sambayang tay ko iwalay maya dot kabaktian online nga ikalansanan dot isiso day ginawa datid rumikot sumambayang kumakinarahingan. Hinako po, sonong tadaw sabat.